Assalamu alaikum. Ya Abdul Khadi iz Pakistana. Ya zakonchel medfak oshgu vidvetisci sidmam gadu. Благодаря oshgu я сейчас служу своей родине как врач. Я до сих пор вспоминаю свой университет и город Ош. У меня до сих пор есть русские учебники. Я хочу поздравить свой университет с 80-летием. Особенно я хочу поздравить ректор Ошгу Агай Коджубеков, دکان میڈیسنس کی فیکلٹیت آغای مراتف، زام دکان ایجے کے لذاکت، اوجائمی پریپدواتلی ایجے کے صابرہ، ایجے کے محبت، آغای سکی بیکف، آغای ضمیر بیک، ای آغای علی عباس راحت. Спасибо большое.